madoda. Ayukanzinja abashosha abadovini. Angithi hayi. Ithi malumane nazisande silula wangenzela khona ngisemncane. Ayicela amandla mina. Alomashita. Ezakithi Tv lapha mbulise phesheya kaNgulukudela eZimbabwe zimbulise umhlaba wonke jikelele ngitho baphila abantu silapha underground Hebrew Theatre sikhuluma labantu sixoxa labantu kanti njengamanje lapha silobaba uMadalaboy kodwa ngithi ke manje ngikuzwisise ukuthi singani lapha namhlanje silontsha iCD lika Clement Magwaza iCD elithi umzila wezinyamazana kodwa sithe siphakathi naphakathi komsebenzi sasesizwa Magwaza emisa ethi-ke ukucela umalume uMadalaboy phambili ufuna ukwenza into sabona esebonga uMadalaboy wangikhulisa yaguqa ngicela isigqoko impabanga lingakhulu umalumane ngicela amandla ngiyabonga kakhulu so sifuna abantu bezwisisa ukuthi ngubani uMadalaboy baba uMadalaboy ngicela ubulisa isizwe ubusutshela abantu ukuthi mbani uMadalaboy. Ngibonga kakhulu kwepresso ngibonga kakhulu kubalandeli bonke bezomculo ngibonge kakhulu futhi kwezakithi abayibona abaphethe uhlelo uMadalaboy ngizathanda nje kubeka very short uMadalaboy umalume wabantu ejaha elibuya phansi komakhulela le endaweni yase Plumtree ngegama mina ngibizwa ukuthi honest Kamanga inyaselidala abaningi bathi Dallls in short. That's always like all seniors. Njoba ngiseza nje abantu abadala. NguMadalaboy nalo. Right, kanti uMadalaboy uqale ngawophi unyaka ukucula umculo werumba njalo uMagwaza lihlangane nini? Mina ngiqala umculo nje ukuthi nje imbali yami isuka kude kakhulu. Ngisesengumfanyana khona le ngo1986 ngisachaya esikolweni. Ngisuka lapho ngena estage eziningi engasoze ngikubale kangakho. Siyakwazi sonke ukuthi sadlula kubondolwane ngaphi ngisiyaqala ke mina kakhulu ngaqala sengaziwa nje uMadalaboy ngiqala eShine Fellows ngo1997 lapho ke ngibela abantu abathile engasoze ngimchiye uMagwaza ngoba ungumunye wembali yeShine Fellows ngo1998 mangaphambanisi kulapho engaqalisa ukusebenza lo Magwaza esizongufana omncane esizake ezogida eqenjini. So lapha uthi uyabonga Dallls lapha masicheka utrack number 3 wealbum yakhe elitsha lapha ethi umzila wezinyamazana yini omfundisa yona uMagwaza ngathi uthi hayi umzukulu ngamfundisa lokhu lalokhuyana? uMagwaza into engakutshela yona ukuthi lwana umfana ule talent elisegazini. He's not only an artist but a true entertainer. Umuntu ophethe konke ongakufuna kuyi-artist. uMagwaza ngo1999 uma ngaphambanisa sisemachobana ngelinye ilanga ngemva kokuba sesike saba sonke phose o6 months wangicela nje wathi malume ngicela ukufaka nje ingoma ibe 1 nje edlala dini la ukuthi noba ngabe sidlala abantu bengibone ukuthi kanti mina vele ngubani ngathi hayi no akuhluphi mtshana wami ukufaka ingoma e1 ngiyabe ngazange ngigcwalise sibusiso ngifunikeza sona ngcono ngikwenze njani ngikunike izidlala yadi lonke esibonga uzakwazi ukucula akungiculele nje kube kanye ngizwe ukuthi ucula kanjani wangiculela nje ingoma yakhe e1 eloko ngisayicabanga la manje ingoma yakhe ayisithi yona abanye abantwana babesiya esikolweni mina kuthiwa ngiye kweluseni ngithemba abantu abaningi bayazi ingoma yakhe idlala la kuqala ngazwa kungithatha inhliziyo yami kakhulu ngasithi no angiyeke ngize ngiyeke lithalente elifana naleli nje limoshakala ngathi mfana ngiza kurecorda ngamrecorda teqeda ukumrecorda nxa uthi isimo sasekhaya sasingahambi kahle ngamletha futhi eGoli ngazohlala la ngamqeqesha sonke sichaya ukhona laphana ekhona lilijaha eloko ngisebenza nalo kwahamba kwaze wafika namhlanje uMagwaza lo yaziwa ngabantu. Laphana ke mlaleli uzwile ukuthi uMagwaza yipi indima owayidlalayo njalo yipi indima ubaba uMadalaboy lapha owayidlalayo kuMagwaza uthi wampheka umfana esangumfana emncane kathi la ukhona wayesakhona ke uMagwaza lapho so uMagwaza wayejayiva kuphela kazange acula noma yenza ama-backing. Uyena wayesenza ama-backing uMagwaza ejayiva ephinde yenza ama-backings
kakhulu masishaya endaweni ezazingani sikobulawayo lapha engangikwazi ukuthi ngidinga ama-backings kakhulu ngoba phela endaweni zasemaphaneni esikhathi esiningi abantu babefuna ukuthi ikatari ichaye abalandaba lokucula kodwa kuMagwaza nguye umuntu engasithi uma ngabe sokufuneka ama-backings sokufuneka zonke izinto wayekwazi ukuthi engene kuzo zonke indawo ukuculeni nasiphambili. Tangi siyabonga kuleyo ndawo besilobaba uMatala Boy sithi Ezakithi TV okwakithi ngabakithi siyabonga kakhulu Dallls. Angibonge kubalaleli ngibonge Presos siyabonga kakhulu. Vamos!